Dumela mohira o mela ditaba tsa Sesotho thapameng ena ke mo le try for sa tsolengwe pele ke dihlo tsa tsona. There is an offer that has been put on the table, and as we raise the issue of the financing. Sibuka sa COP27 se ka maemo a climate se a qala hosane e khepeta. Baetapele ba lefatshe ba ntse ba fihla khepeta sebokeng sa COP27 se qalang hosane. Mopresidente wa COP26 Alok Sharma o tla nehelana ka marabo ho mopresidente e motjha Sesotho. Tebello ke hore seboka se tla fihlella tumellano ho latela kgweletso ya mongodi e moholo wa mokgatlo matjhaba kopaneng Antonio Guterres ya ho thusa dina tse thuthuang ka ditjhelete. Le mopresidente Cyril Ramaphosa o ile a etsa kgweletso e jwalo ho latela mathata a bakilweng ke COVID-19. There is an offer that has been put on the table, and as we raise the issue of the financing, we are also raising the adequacy of that financing and also the composition of that financing. And so we are going to be having discussions with our partners in this regard in a very positive manner to see how best we can navigate our way through the just transition so that we don't leave anyone behind. Several countries made agreements between G7 countries, international financial institutions, and the emerging economies themselves. It was true for Indonesia, Vietnam, South Africa, in order to be able to speed the transition. But that is not enough. We need to have an historical pact between developed countries and the emerging economies to be able to put together all the resources, financial and technological, to allow for a global reduction of emissions. Mopresidente Cyril Ramaphosa o lebeletse fana ka karabo ka jeno malwana le diphuputso tsa mefatekolo pharelong ya phalaphala jalo ka ha ile letsatsi la ho qetela la nako eo a neng a behetswe. Ho ya ka karolo wa 29 ya molao wa motheo e sebetsana le ho theola setulo mo presidente o ne a fuwe matsatsi a 10 ho araba maikutlo a tekilweng ke ditho tsa moifo. Moetapele wa EFF Julius Malema o se o lotse ka bohale barumuwa ba moga Eastern Cape ka ho hloka baemedi ba lekane ba basadi ka boetapele bo botjha ba moga. Malema o entse ditsheollo tsena ho phethelweng a seboka sa boraro sa province. Province kgethile Zelende Levena ho ba modulasetulo ha mo le Mlamli Makhetha hore ebe motlatsi wa modulasetulo. EFF thabetse ntlha ya hore e ntse tswela pele ho hola Eastern Cape le ha e ngoriswa ke kgaello ya boetapele ba basadi ka ramoga. What does this conference of the Eastern Cape do? It elects the top 5 of males only. And still think you are a solution to the people of Eastern Cape. There is no solution in South Africa without women in the center of that development. Boetapele bo botjha ba moga Eastern Cape bo tobane le mosebetsi wa fihlella palo ya ditho tse milione pele dikgetho tsa naha ka 2024. We have had a lot. He has empowered us. He has sharpened our minds, and we are going to respond because we are still here. We are going to correct the mistake that we have done because we are still here. Malema o boetse a hlokomedisa ditho tsa moga ho ba kgahlano le diketso tsa maqulwana. Setupo sa lesia le selemo le dikgwedi tse robong se fumane morung wa Malatane ka ntlenyana ho leboa kgomo Limpopo. Motheo Rashido o qetetse ho bona a phela nakong eo mmae a neng a mo siya ntlong ya motswalle kgweding e fetileng. Setupo se fumane ke mo feta ka tsela beke ka morao lesia le tlaleho e lenyametse. Go rena manyami le mahloko morago ga gore lapa le lobe ngwana wa ngwaga o tee le kgweditse senyane. Motheo Rashido o be a bapala le bana ba bangwe ka legaeng la mogwera wa lapa fao a tlogetšego ka gona ge monna Tsoko a tla tsena le go motšea magareng ga bana ba bangwe gare ga mpa ya mosegare. Go kwala gore o sepetše le yena ka dinao a mo kukile ge go tla begwa go timelelwa ga ngwana. Setupo sa gagwe seo se bego se senyegile se hweditšwe ke mofeta ka tsela se lahlile ka sethokgeng sa kgauswi ka motseng wa Malatane ka la boraro la go feta e le go matšatši a 5 mola a timelelago.
ba e leng gore ga re kushibose ke gore seponesa se tshwanetse gore se fele se re kgothatsa ka gore botsa gore ba tla kae le bana ba ke ba bantši wa e ba phikile ena ke motho wa mo tsebang badudi ba motse wo wa Malatane ba re ba sa tšhušitšwe ke tiragalo ye nna re thoma go e bona ke semakase se re tlabileng polisi yona ile a no mara a se ke no bona se ba se dira ba lapa ba re ba nyaka go boloka motheo gore ba hwetse khutšo moyeng e fela ba re ba boditše gore diteko tša madi go yena di ka tšea dikgwedi tše pedi go ba go feta nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Malatane. Lefapha la Thuto ya Motheo le re bothata bo ka sehlohong bo ka nnang ba ama ditlhatlhobo tsa monongwa tsa matriki ke ditshitiso tsa boipelaetso ba baahi ha mohato wa ikimollo motlakase nakong ya go ngolwa ha thuto ya computer ho bakile hore thuto ena e bele e ngolwe botjha. The exams were written by almost all candidates. 53 learners in Gauteng, in Itwatwa area, could not write exams simply because of service delivery protests. They were involved in an area where there were even shooting incidents. For possibly each of the last 5 days, we've had protest action in at least one of the provinces. Northwest, Northern Cape, Gauteng. 119 centers were affected by load shedding and 3 centers were affected by technical issues. And when I say technical issues, it simply means there may have been a problem, with the computers that were used. Baahi ba Lotus a Treshville masepaleng wa Tshwane ba halefisitswe ke ho kenngwa ha dimetara tsa motlakase tsa prepaid e le mohato wa ho fokotsa ho se patalwa motlakase. Mokgatlo wa baahi wa Salisbury Civic o re mokgwa ona o motjha o ya tura mme o ipileditse Eskom hore e namole. Projeke ya go tsenya mabokoso a motlakase o ituelelwang e tsweletse pele mo Tshwane. Fela baagi ba ba jaaka Elizabeth Maluleke ba re go reka motlakase ka tiriso ya mabokoso ano go ja madi a le mantsi thata. Lishiana koro mabone a 1500 a fetse kgwedi. Eskom tshwantse e be yena a re direlang di rates tsa rena tsa mabone re patele. Go le jalo kontraka ya pele e neng ya amogela ke setlamo sa Peo Capital ene ya kgaolwa ka ntlha ya tsamaiso e sokameng. Jaanong baagi ba re eno e ntšha le yone ke maano fela a go ba tlhotlhora dipotla. Eskom gore e bona gore ka nnete tšhelete ba dudi ba etsa ba entsa ha re fe transformer e bona gore tšhelete e kry re nya go itse le re kilowatt per hour ke bokae. Saturn a re go fitla ga jaana go setse go tsentswe dimetara di feta dikete di le 120. A re ba solofetse go etsa projeke eno gotlhelele mo dingwageng tse di tlhano tse di tlang. All our meters are SABC approved, and it shouldn't be a case, and we haven't certainly found where meters have been are running fast or anything. In fact, I do think it could be the opposite actually. I think the previous meters could have been faulty or there could have been an issue that we've picked up. Molemo mo SABC News, Pretoria. Baahi ba Foster Gopo ka ntanyana ho Vryburg Northwest ke dilemo tse 15 ba ntse ba tletleba ka phano e fokola ditshebeletso ho masepala wa selehae wa Kagisano Molopo. Kgaolo ya Foster Swap e fitlhelwa mo kgaolong ya masepala wa selegae wa Kagisano Molopo mo Northwest e se kgala sa dikilometara di feta 350 kwa bokone bophirima jwa toropo ya Mahikeng. Ke lefelo le lennye ka baagi ba feta 300. Bontsi jwa bona ke badiri ba pele ba mo dipolaseng bao ba tswa mo metseng e fa gautshwa. Baagi ba lopa segolo bogolo matlo ka bontsi jwa bone ba nna mo mekhukhung. Re kopile dilo tse dintsi thata mo go bone bo di toilete sa le ba re batisa di toilete na go kgolo ke yona ise le bone la ile sep ha ba ka ikhabara ba ka se kgone go aga di toilete mo lehatsheng la batho ba bangwe so ha gona lehatsi gore ka mantša mangwe ga rena lehatsi. Ya no ke kopela gore ka ke kolobang ka gone ke rema ka dinao le bongwana ke re la re sia dipheo ha la jalo ke kopela gore na puso e nthuse ka ntlo. Bangwe ba baagi ba re ga gona ditirelo mo kgaolong ya bona. Motsamaisi yo sa tswang go thapiwa mo masepaleng wa Kagisano Molopo a re ba tlhoka go shebisisa seemo pele mono Foster Swap pele ba ka swetsa go ka tsereganya. Zebulon Maine, SABC News, Foster Swap.
Le ha mebileng e mengata Afrika Borwa ho na le batho ba kopang tjhelete ka Kimberley Thato Hlabong o etsa dintho ka tsela e arohileng hore a phele. O tla mona ka diaparo tsa selekising empa se ho helang mahlo ke maoto a hae a dithupa a etsang hore a be molelele lo feta thuhlo. Ho tsamaya ka dithupa mebileng ke seo Thato Hlabong a iphedisang ka sona. Hlabong ya dilemo di 18 o re o ile a tshwanela ho tlohela sekolo ka mora lefu la mme wa hae nakong e ho tjhang ntlo ya habo. Family ya ka ke ba support wa ke o mama hela go la pension ga gona mongwe o berekang. So nna ka ke nang le yona ka tlatseletsa hore ba kgone go tswela pele mo gae nna ha ke yo. Hlabong o re bagani ba bang ha bana mekgwa e metle mme ba leka ka hohle hohle o monyahamisa mosebetsing wa hae. So ke decidile go tla mo Kimberley ke tlo go bula my own team. Group ya me ke na le 2 ya ba boys sebentse ke ba trainer mo Kimberley. Startup saka ke tsene mo NC Theatre ke tlo go bula group ya me hawa. Baahi ba boneng lehlakore la hae leo ba sa le tsebeng ba sala ba maketse. O unique and ke na fela mo Kimberley etsang and ke mfana go welcome. I don't know if he walks on sticks or what, but it's interesting to see. Hlabong o phaeletse ka le reng ha jwale o rupella batjha ba babedi o tsamaya ka dithupa.